tu hin video khat kan bol kit de hin video chu ipi ham mitile thil neu ipi ham hichi satoshi core mining free mining e bol chung changwa thil neu ipi ham he lungyal zat daw ai lo le ipi pi ham daw inei ho na cho chu thamkhat Houlim na kan bol de he amasapena hi kasainum chu free mining akiti ting ipi ham sum ke seng lo na sum ke seng lo hi mana chu ipi ham ata hidam alham hidam sum ke seng lo hin bol me ute ti hi mi atam zo lungia la hin a hi banga free hi mana alo hing lo ding khan ga pui pp chu free hi mana ga mo bol bola alo hing lo ding khan ga mo boi pp chu thei lo hin ai hwa hi satoshi core mining wang free a hi na chung chona alo hing di da ni kitchen ta ki mu hin chei ja chu thildang banga free he ta mo bol ding thildang ho bang tabanga khu mo gial chop lo ding na chei ja chu ipi le app sa hong lu ning kating tham khat Houlim na neu khat kan bol de toy satoshi app sai lu deu satoshi app sai lu le chi tan kho na hin omin alang khana hi satoshi app sinang ho hin a hethiam lo ho chun atam zo hi hethiam lo ngani hi deu hin app sina vet wala mo cha ni sa dun cha chat ho he madon dana mo cha ni sa du hinai sai lo hin cho na mo cha ni sa thun ichi heading khat chu ichi value chun ichi cryptocurrency coin he che bitcoin ethereum hin na ban bana solana kiti ho na aban le binance exchange coin ang omin aban hobby token na exchange yang exchange ma hin amo coin hom hi abon shiba inu na dogecoin kiti ho loi che izi chun hichi amo cha hello hin yep sui hoitan value chun hoita che cryptocurrency exchange he ho chun hoitan international exchange sam Indian exchange sam ka value chun hiti ta bangai price movement hi chat de hin a he wanga e hwa he value chun akan dan ni every second a ki share jing chu ga he seidinga chu international exchange so amin thang ho ga value chun e ho price movement sanga slow de di chu che ja e ho fc mo hello chu cho he na accuracy san dan hi a price movement ni second a chi tho yung che ja chu hi chi apps pau hi cryptocurrency coin hong price movement phata cha every second accuracy pi zo hin hi choi vet me study bol me a jong le public hong ki release masangai public nga hong release masangai a function de dan ki he chu che ja hi apps mo me he poi ti khan he tyo aban le ka sai nom khat chu ipi bola e ho free mining hi success dham kati le e hon free mining in bol pau hi thildang banga hongki mo bol bola ipi ham liquidity fund ma cham lu hela hongki sim mai ho ta bang a hi pon aji chi ha hi saidinga hi bitcoin genesis block apna hongki sim hin te ka na kan bet sa din hi mining a lut teng amba la chung langa hi white paper a hin na lut wa hi le white paper a hi lut na hi le chingum ta background ki tin aba la core blockchain origin ho choi na sim the technical white paper ho na sim the na technical white paper chung chang jang khat vai zoom meeting a ke bolin them khat chu explain and ke bolin zoom meeting ho jang youtube ma na vet the hin azo phat le kin jang them khat kan ba sa de ai pi le chi white paper an lut wa le anoi lang pe na ha chi vet ta chi satoshi card ime do I ho do na ji pau khana ji la ya address khat ki pe ta chi value tin 1a 1z kitin tin abana achaina na kite hichi bitcoin mining ahong ki patna ama genesis block mama ko na e hon jong mining in bol chi hina ta san lo wa le hichi bitcoin genesis block ti velang google a hol le chin chi ton ki tu chat den ipi bora chi ka sem tia le ei ho hin bitcoin genesis block apana mining in bol kit oi ya chu hichi mining hi free hin alol hin loading ka hapoi na ti ta lo tu kal alol hin te ding hi ti pa chun he de ga sai ding a che ho he market lut sa ta bang hi ven market na jang sa alut sa hi yema cha struggle di ma cha am lo hi aje chu bitcoin recreation hung ki bolai ja chu chi hi thildang banga free hin mobile bol di
sei the poi ti ho chu na gyal ta lo du aji chu ichala bitcoin genesis blanga pana hong ki bol thei chu kiti chu to na helo hin ata so ding chu ki he hin che ja chu he cho ta bang lungyal di lo na ne ji ta lo du aba na thum na he ka sei nom chu pham ti le athum na he BTC giveaway na ipi bola BTC bitcoin giveaway api ham ti ale ama ho bitcoin te sim ti de hamna ama genesis block up na hong sim ja chu he bitcoin ro an pi do the hele he bitcoin hi ipiti ham ti khat ve hin battery ta kan me ale chi omen he choi tan value chun atam zo hin choi he ji lo je wa he pi ham lol hin loading ka hapo ina ti je hin na chi chang hi khat ve evidence kan ba sa chi bitcoin value chun a value hin bitcoin value ele US dollar chi za tham tile chala ya value ki piso khen chi value dun Thursday Saturday Sunday abanol khial ji beta ni hoi Monday Tuesday ti ho jong ji beta khial ji na hi choi hoi ta nei sab wa hele hi chi voting bitcoin voting bola chun het deu hin bol ho chun het lo deu hin ai jong la ki sei hingai hin long hi chia bitcoin reward pi do hi sa ma le Indian suma hi sa ma 30-40 lakhs lu chu hapta sia hi na lu hi chu ele amo hin itidana hi bitcoin reward pi theu ham tia hala ka sei nom chu bitcoin hong ki bol mining hong ki sim la yang chu amo ho asim te ti dham abol te ti dham amo chu ki hello hin na Japanese min khat nak satoshi ti min aput sa wa an bol hin chu thil cho metan bitcoin story chu a founder pa chu story chu sei da taw din amo an bol wa hi bit amo jong hin 1 million hi bitcoin ani ki koi he amo wala na hichi pen hi 1 million bitcoin ani koi piano chu tua hi gin cha da na hi chila ya reward an pi ho hi dinga kicking mo he jong hi ding hi ata jong hi ding hi aban le hi api do thaiwa he le chun ho mining jong chu alang khana cham ho bol ma ha ti khat proof khat he chu bitcoin wallet address amo bo accessible thai hin a hi la amo ma ha ti khat chu he chang chu proof na relate di dan khat hin abana ka sei nom chu hi chila ya he koi ham wano ya atia ka na chu nangin project khat na bol na company ham ai ro le pyam project khat na set up na bola hi project khat naran dinga chu nangin hapta sia 30-40 lakhs hi chu expenditure la chai nga hele hi project chu free a thona chi lo hil ding hin na hi jong hi cho thema hi a ki sei na ko na jong hi ho free mining pa success de ti chu 100% sure hi ti jong chun he de hin hi chu ani na he tan tin athum nai tai na ama se pena chu khot ho he na chi cryptocurrency price movement dan hi ka sei hin ne ho fc le cryptocurrency international hanam wara dinga hi chi ho exchange top number 1 ti thai hen public nga ki release nai lo wanga asunga hon he do hin na aji chu chala price movement accuracy pi da ni international exchange min thang ho sa nga jong accuracy sang zo en che mai mai ya jong hi fc ipti hung function dham ki he hin chu akhat na ani na chu bitcoin genesis block a hin athum na BTC bitcoin reward pi uche hitan ali na hele mining ki board ani hoi tan valeu chun hoi ta hela hi veta every minute na he one block pi do na hoi ta minute api aban le a block jang hi valeu chun isal blockchain mo hi chu cho hi valeu chun hi chala valeu chun 1A1448 a chaina ko DB1B7 na chi blockchain mo cha ani na kho anuya kho vekile to 164 ki banglo chu cho he blockchain di ta hoi ta block mining ki bol aban le mining ki bol hash card hong pata cha ki bol exchange pata cha hilanga i ma zo se ki bol na abale block hai ho jang pata cha ki pi chala he block hai ho na aban le next block hong pata cha ki pi aban le block reward ho jang pata cha cho he belo chun hi ta bang hi ki mo bol hello hin hi chu hintin aban le hi chung hintin circulation he la chaina ni sing kating aban le ka sai nom kit khat che pham ti le mi abang khat hin satoshi te hin
apps upgrade in bol jivin hi che upgrade in bol wa khu hon update hi apps by update itha bol ki jivin hi cha ko na sum amu jive ti khat hi thim lo na sei jivin thil dang ta banga na anagial khil ho thim lo a sei jivin hi chi kan sei lo na pham ti le ai ho hi amo ho hin abolte hin technology hello le programming update ahoi na dinga unbol jiu hin hi chu te ti na hello nangin naga amo upgrade version patch update naga ke bol wa hala mining hi na bol thailo de ti na lo hin na te kana chamon upgrade a bol win hi che upgrade bol update na bol wa hala na mining to continue lo de hi thai lo de chi thai lo de ti le chun chu fiel lo hin tua pi ha thim lo hon upgrade hon apps ega bol na kon wa kho update ega bol na kon a suma mo be ti chu hung hi thai hin wanga mo hin ipiti ham ti upgrade a bol wang ba chu nangin na phone memory a ho ma hil amo upgrade version chu update bol lo hila jong mining na ki bol thai na haskat horis na ki bol thai aban le receive na ki na mi ajing thai chi chu hi le chun amo ho chun upgrade version patch update ha kuna sum amu ti na hilo chi chu ani hintin ani na chai le ani na chu hele ga sai dinga chu apps update chung chang hele langkhana chu ga sai dinga mohon bon hilaya bitcoin ruwa na hi 30-40 lakhs Indian rupiah pi do wa hele bola ho apps me ya chu ipi sum angai chat do hamna amo sum nei sa bitcoin min 1 million nei chula tulaya bitcoin kha chu 30-40 lakhs yeng chula ningko ma chu 50 chunglang 50 lakhs aga pha na to ai ong kimpat ai ya 20 to 30 lakhs ki ka am hin amon bitcoin 1 million ane chu ho hi apps thimthama sum ade cha du ta sanum lo chung chona ka sai pa chu upgrade version chu gap date te ne ti na hilo thil dang ho kho mining dang ho kho bi ha ka ki sai mai le amo khon apps ho kho upgrade hin bol ji be ta hi che upgrade khu nangin update naga ke bolo lo na mining chu continue thai lo hin aba na cha thai lo ai wang ai wa chu nai sai lo hin upgrade alui pe apps pa alui pe ajang mining na bol thai te ka na chu ai mi ho kha jang ko ma hongin ama phone chu pi ha a memory jang khoi tam lo e chung chona a phone nong chu cd di heta i khoi jong le hang chi jang ama chu ahung zau na chu hung zau ma thi me heta na alung lut ja chu kai na honga ken hoi ta phone chu ka bola ama satoshi mining apps pe na alui pe chu ne hi in hi cha chu memory yang thom cha hin na mb ho jang to jang mb jong tam lo pia alang khana sei ding na ama hong la ya chu apps pa chu install ka bol good han le a phone chu memory thom cha hoyang hoi lo na a cd di yong ta che ja chu satoshi mining apps install ki bol thai lo chi pa na chu apps khat hi khalani he kala do hana hi chu satoshi mining apps pa hi install ka bol han ama hin hi chi ya chu mining ki bol jing ki bola tu chana hi upgrade bol lo hela upgrade version pa update bol lo hela mining bol jing hin ama na bol has ka da bola abale hilaya block reward ki bol jing hin hi chabo chu hoi abola upgrade jang bol lo chu upgrade version pang chu update bol lo na update bol lo ma chu mining chu bol jing thei chu to ha ma 80 plus nei ta chu khat ve ka do le 80 plus ka nei tai ta na chi chu hin tin aban le ama chun ga sai dinga chun a phone choi han lang upgrade version ho chu update bol han lang testnet ho jong bol han lang twitter ho jong follow han lang abale testnet chu daily bol han lang aban le 3k has pa hi cha pa hai na receive ki bol ji han lang hele 100 plus anei di ta chu ai wanga chu mihem chu ho mining field dan chu ma capacity dung ju ya mining ki bol thei jing hin aman jong a phone dung ju ya capacity dung ja a bol jing a lung thei sela bola 80 plus nei ta sei ja chu mi khen khanin satoshi ten apps upgrade and bol phat leo update i bol ve ja ko na suma mu he hinai sai lo pichu aji chu apps lui pe jong chu upgrade pa chu update bol lo hela mining chu na bol jing thein a fiar hen ima jo si he bol te di tinom lo hin ho mining a na bol te di tinem lo
na ball le chun thil pha chum om me ti na hin a he wanga na ball te na ball ro lo wa hi le pi ham ep so bang chu alui pe pe ajang mai ni na ball bowling the che ja chu kan sai sau hi chan chun hi ten athum na he le adang ma cha ka sai nom pon circulation he value chun na 425.63 million hi chi ro ta ch he le ho free mining pa hi izat dham ta le 525.6 ka het khel lo la na white paper an ne sim theu he white paper an ne sim le 525.6 million hi free mining hi aki hom do ding zat cho hin a he le to 425.63 chi ro ta ch a khut le chun ka het da na hi ka sai kilo 17-18% bo hi free mining coin ki hom do de pa hom va de hitan chi ja chu ki bo hung coin hung ha che che de hin na chi ja chu hai ta lung lu ta na bol lu satoshi mining hi ka sai nom chu thildang banga free mining free hi na chu thildang hor banga thildang dang to ga mo bol chop chop loading aji chu free hoa hi free hi wangai alhun na ding mun jangke ya ki mu hin na he thiam ho ko ma na ki do diu izakaya update hita ta ep hita ta mainnet hita ta ep hi jong ta cho hi patacha nang hon ai thai chana he thiam ho na ki do wa in het thiama hi le na boi lo du net thiam lo wa hi le thildi lo information di lo na kela do du ai pham na lung hang du lung han ho na nei du che ja chu patacha he thiam ho na ki do na aban le ka sai nom chu satoshi mining hi free hi wanga hi lo thing te da lo thing sa hin amo abo chu aphat pa hi aphat hi all ola thil hung chi ji hin chibau che hin lo thing sa ha ti chu ka sai no men thil dang banga free hin ang lo lin kha le ki bol we me he ti ho chune ne gyal ta lo do hin tin adang ho hi pp ba nam abanol technical white paper jang ane ve bin lang na ichi jang white paper ane sim bin lang YouTube channel scalability kiti ho na chong chune them khan insight ta ding scalability wang sei da ing tang no na ne sim dio abale YouTube ma jang zoom meeting a jang them khat Houlim na ki bolin chang chune ne vet dio hintin aban le ka sei dom chu thil dang banga free hin thildang banga free sum ki sung lo hin mo bol ti ho na gyal lo de bol ta bia na bol de lo hing ta bia dinga na ki gut de chi ja chu ken ke hin bia kana bol na shot mana kamo sei hi puin hi hi bia hi ma no hi dung ju ya study dung ju ya lo hing te ding hi kitia chi ja hi a thim lo a het thiama ilol hin su ke do kidai hin che ya cha ke hin kamo sei sha na gyal lo du ka sei hab malang na gyal lo du aji chu ka het dung chu ya ka sei hin chi ja chu sei na ka sei num chu ichi hi amo free hin free hi ja kamo bol he ti ho chu lungyal chapa chu na pai la du bol ta bia na bol du thildang banga free hin alol hin kha le tia ka bol me ti chu na bol ta lo la vel chu kan sei ha aban le koi tabang ke ong ka sei he mil mei thei hin ka sei thing lo long mei thei hin ip hele hi chi video comment section na ki ho ke do nom na ne wala ki Houlim na comment section langa bol taw ta na hi chan chu tan te ka ki pa